Let me fuck you right. Zdravo svima, ja sam Gasai i u ovom videu ću da vam pokažem neke anime koje po mom mišljenju treba da gledate. Elfen Lied, mislim da je jedan DR anime, kao na foru. Dead Man Wonderland, Akame ga Kill, brutalan anime. Death Note, Date A Live, jedan DR anime mislim. Mirai Nikki, jedan DR anime. Classroom of the Elite, to je dobar anime, isto kao i Noragami. On je dobar, a ono je Exorcist ili Blue Exorcist, Tokyo Ghoul, mada prva sezona je mislim najbolja, Code Geass, High School DxD ako volite hentai, i Assassination Classroom. To su po meni dobre anime serije. Ovdje je kraj videa, a mi se vidimo u sljedećem.